Kakabsat, daytoy ti Ilocos Drama Podcast. Ag-subscribe kayo, iyaliw-liwiya dagiti episodes ken iklik ti bell tapno di kayo maawan. Ket dakkel ti pagyaman mi kada kayo amin iti napigsa a suportayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Oy, kwasit. Ingka man iwayway tinuang ko. Saan akwasi tinagan ko? Nuwang mo, iwayway mo ah. Ibabaon kang harod, kajong. Ingka iwayway. Uray di taas si dagaturod. Imbag no itad mo kanyak tinuang mo, taiso. Ha? Uray siyak akanayon ti mangiwayway. Kwasit ka talaga niya. Ipadpadawat ayamat tinuang. Ha? San ka day? Ajay baon abaon? Matapis kang tupay. Aglisi ka man kadi. Ha? Naglawat adalan apag naam. Apay, bulldozer ka? Ay na, makasipsipata ka talagan iti tao. Nagdakkel ti saratanwang mo asipatom. Pigsaam tapno maipapas mo ti pungtot mo. Apay anak karupangat ka asimang pay. Maasarak nga rod iti dayja akwasit. Ibabaon ko amang iwayway itinuang ko. Ibaga nakit din nga ipadawat ko kanuken kwa na. Tapno isun ti mangiwayway. Ay, amom lang arudan akwasay. Ibaon mo pay laang. Kunak no nalakang ibaon takwasit. Saan mo't gayam? Apay ngay, asaan mo ang naibaon? Nagagat ka numot kat dayja ataaw. Anya nagagat? Aglamot la siguro at ipaglaingan na. Kano day tamot ti ko na ni Flora nga inana. Nagagat ka no, jay anak na. Siyempre, inana jay mangibagbaga. Ibaga nakit din asadot jay anak na, nga dakukwasit na. Ay, nagdakkelkit din arepeti kayo day ta inimet mo, anak. Tapno mabayag apagsungro, nanang. Saan mo matalabsan ti agawit iti nadagsan? Nalagan laang day ta para kanyak. Inton maminsan, saan mo alabsan ti agawit iti nadagsan, Da nagyulakid din aya, nanang. Napigsatoy anak yo. Saan ko nga awitin? No saan ko ang maibuhat, nanang? Sige panawan kayo pa ditoy. Papanamaon, apay pumanaw ka manan. Aldawon, nanang. Inak ipalinong tinwang ko. Ay, oray kas jay laang day jay nga anak ko. Pakairanudan latamad. Ado, ti atiwan na alimpyo at tao. Nang rona no sadot. Oy, kwasit. Awitan man to'y may saripot akayo. Nuyawid ko ijay balay may. Kayat ko Ha? Ngam nuyawid mo ijay balay yo. Ay, naglalaing amon ngay. Apay ka di akanayo na dinakpatpatyan si kakwasit. Kasan wapatyan ka? Katsan mat nga umno ti ibagbagam. Kuhasit ko nampay kanyak. San akwasit tinagan ko? Kajong tinagan ko. Ha? Kajong gayam tinagan mo. Kajong. Ikang kay ti piso. No isalog mo daytoy kayok di tababa. Ha? Day tapisom at ibaon mo amang isalog di takinayom. Ha? Hey, nuang akalak yan. Hey. Sinalpak day takwasit. Sinakayan nakit din tinuang na. Sada imadayo. Addan to aldaw mo kanyak si kaakwasit. Anyat imbaga ti doktor na. Delikado ti sasaadan ti kabsat mo, anak ko. Nabayag amarigatan iti sakit na nga ischemic heart disease. Kasi ti kabsat ko. Huwan nga rod, iho. Mangala tayo ti kadwa na ang mga sikasukon ko na. Huwan, ibagak ka dagiti impyado, no da kabagyan da mabalin nga alaan akadwa ti kabsat mo.
Wan, mama. Imbag dyan da kadwa na ang mga sikaso kan kwa na. Nabayagan asagsagabaan na day sakit na. Ita, pati kanubarana, nakapsot mo tan. Wan nga, Rod. Malagip ko pa idi ubing kami. No agulaw iji pagadalan. Pagawidan da. Naimbaglakit din tanasingpod ka kani Angie akabsat mo, iho. Nagmaditi pa nagangot ko iti asok ti luglugan, mama. Kayat mo kadi, taipanda kalaangan iji pinanawan ti kabsat ko a vacation house da iji Hawaii. Presko ti angin ijay. Nabayag a pinanawan daday chay. Saan ka di, mama? Wen, manipod pa'y napanda iji Amerika. Awanan tinagyan ijay. Imbati da kanyak ti tulbag. Igid ti kalsada day chay. Malagip ko. Tanap na pantayo idi ubing kami pa'y kinimanong. Wen, asidag dito syudad day jay. Man-mano tilugan amapan ijay. Iso apres ko ti angin. Saan akas dito syudad. Nga aduuna yon tilugan. Padasak, mama. No kabagayak ijay. Agyan ako ni ijay. Sana bale, takanayon da ka asarungkaran. Wen, mama. O sige. Urayan tayo nga rodya imbaga ti empleyado nga umay kas katulong munto ijay away. Oy, kwasit. Apay akit kita am dayta nagpanawan na dakal abalay, ha? Kuwasit manon? Dakas ka de, no kita ak ti dakkel abalay. Urayagan ano ka? Saan kanto amaadaan iti kasta kadakkel abalay? Si Kangay, maadaan kanto nga tamat? Siguro. Inton makatsambaak iti kinabaknang. Kasanaw? Kan kaano ang makatsamba ka? Makitam to ah. Mas daw kanto, inton agipatakderak iti kasta abalay. Ha? Ang mga no iti tagtagay na mo siguro. Na, tiluko na to yan. Kwasit ka talaga. Si kasiguro ti kwasit. Sa anak akwasit. Kasurun mo ket no ibagak akwasit ka. Ket no kurang-kurang kamet. Saan ka man nagngirsi-ngirsi? Na. Tanagmadit na kitaan? Nagngisit day tagugot mo. Ha? Kun rimwar tangipan mo. Apay, kalkalabanan na kon, ah. Ha? Naguray ka man. Ay, taray! Kumain tipigon! Hoy! Salbag ka, akwasit! Makitam to. Pagikaroon ka! Apay ngagngir-ngir si ka di tasangot ti sarmain. Kunakit din day di akwasit ang nagalas ka no akitaan tingipan ko. Kanangisit ka no tigugot ko no agnirsiak. Ay na, iso ang nangisit day tagugot mo. Takas lapugon tangiwat mo. Ah. Kanayon ngamin nga umasok na tangiwat mo gapu iti sigarilyo. Iso akasta. Saan mo mabalin nga isardeng ko tag sigarilyo? Ay ayam tingiwat ko day jay. Manipod ngimi na ti sigarilyo. Ay, kumpurme ti di mo magaygayat abilbilutan. Ang aguray ka. Nakakita ang manan iti ibagbagam akwasay. Iti kalsada, iti asidag ti dakkel abalay ang nagpanawan. Na, anya ngay ti gagaran na, taapay nga aday jay. Panggap na nga ta ti agtakaw. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan si ka Flora. Nay, napatagsakat ti ibagam ka, Petra. Ang mga noad da panggap ti anak mo nga agtakaw, iti pinanawan da balay. Ah, pag ko na amat, ay saan nga agtatakaw ti anak ko? Nakita ngamin ni Esteban, anapan ijay. Apay ko maamapan ijay ka, Petra. Anya kumangay, no di agtakaw. Apay nga rod anapan ijay ngay. Ay ulitag, saan nga agtatakaw ti anak ko? Kan maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kan nabayag nga awan agigan. Direhas, kan nakakandadaw ti ruangan alandaw. Saan ka mapmapan ni dyan nagpanawan abalay, anak? Sa anak mo't anap na pananang.
Asino tinang ibagaan na panak? Nagsabat kami ken ni Petra. Imbaga na nga imbaga kano ni Esteban nakita na anapan kay Jay. Ije kalsada ti ayan ko, nanang. Sana kanapan iti inaladan? Anya kumangay ti alaok ijay. Nakarikap matilandok agayt. Day tatimbaga ka ni Petra. Tapno di da kapagatapan. May mayat no saan kan amapmapan ni Jay. Kinitakla ang mati kinapintas ti balay, nanang. Nagpintas a balay. Ngam, hapay nga awan ti agigyan. Vacation house idi tibak nang day taabalay. Napanda ka no ija Amerika. Manglukat la siguro day taabalay no sumangpet ti akin balay. Kaya't mo kadi akadwaan ti anak ko ije vacation house ije away? Away, kunayo, ma'am. Wen, ada nga min sakit na. Di na kaya ti angot dagiti asok ti luglugan di ti syudad. Ay, kastagaya, ma'am. Anya ka di ti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madanagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, ken bara. Dua kami kadilang agyan ijay, ma'am. Wen, kanayon tong amapan ijay ni Ronnie. Ti inauna nga anak ko. Iso ti umay mangyag iti masapsapol yo ijay. Ay, kaano kami kadi amapan ijay, ma'am? Umuna kayo pa'y ka ni Ronnie. Itulod na ka, taing kayo pa'y agdalos. Nabayag namin nga awan nagigyan ijay. Saan nga ta haunted house? No nabayag nga awan nagyan ako nayo, ma'am. Di mo ko naan at akrot ka. Awan mo tinakit kita mi, di mapan kami ijay. Dalugan na nagsardong iti batog ti dakkel a balay. Ay, umasidugak man kit di. Naimbag abigat yo, sir, madam. Ilukat yo ka din ti dakkel a balay? Naimbag abigat mo, kapsat. Isyak ni Ronnie. Isumot ni Manang Eliza. Siyakmat ni Arcadio, sir. Nabayag anak karikap ti dakkel a balay. Sigurado lakid di an natapok ti unag na dayta? Taga dito'y ka kadi, Arcadio? Wen, sir. Italaang adda umay dito'y abalay. Mabalin ka di at ang danan ka at tumulong nga agdalos iti unag? Mabalin kayo matatulungan? Nga oray awan titangdan, sir. Kastoy kami dito'y away. Managtulong. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ije, mama. Agbakasyon tayo met ijay. Wan iha, ngam sa anak amabalin nga agbayag ijay, tati negosyo tayo. Agsubliak matlaan nga dagos. Wan, mama, maawatak ti sitwasyon. Masiguradok akayat mo ijay, ta presko ti malangab mo. Presko pa'y dagiti prutas, kanat natang amagatang ijay. Day tamat ti pagsayaatan na iti away, mama. Awan ti polusyon na. Iso nga rod ang napanunot ko, nga ijay kapay lang agkihan, iha. Mama, lading nitak no saan kayo ang matulungan iti negosyo. Kastuyak mat namin. Amok akayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo mat nga rod, akabailan. Awan ka diti trabaho? Mula ang addag patangdan. Inak makitangdan. Sana ka na yon, sir. Madlaw ko ngamin ang nagagat ka. Alisto ka nagdalos iti arubayan. Kantimulong ka pa nagdalos iti unag. Narwamak ngamin nga agtrabaho. Kanayon dak ngamin nga ibaundag iti kapurukak. Ado nga ro timang tangtangdan kan ka ano kasta? Di dak tangtangdanan, sir. Ngam, abdamay sa ajak kayat, no ibaunak. Takuna na ngamin akwasitak. Apay ka no akwasit ka? Jak man amukan kwa na, sir. Makitam to day jay ataaw. Anya ka diti pakabigbigan kan kwa na, Arcadio? No agngirse.
Ket makita ti nangisit agugut na. Ken rumwar ti atidog ang ipen na. Maraya awak kan ka, Arkadio. Mabalin ka di nga alaan ka, para dalos dito arubayan ti balay. Kasla hardinero. Sweldoan ka iti binulan. Anya? Agsweldo ak iti binulan, sir? Tapno adda kadwa damanang Elisa ken ading ko ditoy. Agsubli ka no bigat, ha? Addan to da mama ken Angie. Hoy, wasit, papanam. Eh? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay aya, no agturungak ijay. Mapanak tada nang bilin kanyak a mapanak ijay. Sino tinang bilin kan ka nga ingka agtakaw, Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asurduan kan ibaon ni Esteban ni Arcadio. Ngam saan latamat nga italtalak daytoy ni Arcadio. Iti sabali abangir, mariribokan danana Isabel kan Ronnie. Gaputa kumarkaro ti sakit ni Angie. Katap no makaliklik ni Angie iti polusyon. Insingasing ni Nana Isabel, ngagyan ni Angie iti vacation house, iti away. Papagayam, denggen tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, papanam kwasit. Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay ayan wag turungak ijay. Mapanak ijay, tada nang bilin kanyak a mapanak. Sino tinang bilin kan ka ngayong kagtakaw, ha? Ha? Saanak a mapanagtakaw? Si kakit di aglanglanga kang agtatakaw. Anya? Hoy, pag kunaamet ngaglanglang ak nagtatakaw. Nuag ngirsi ka, kas kala agtatakaw. Iswasan kang agngir-ngirsi. Intun kwan. Sikat titinakaw ko. Ha? Apay nga ibagam ngaglanglang ak nagtatakaw, ha? Apay nga ron nga ibagam mat amapanak agtakaw. Awampay tinakaw ko. Presko at talaga ti angin dito mama. Adapay kay kayo iti aglawlaw ti balay. Saan akas iti balay tayo iti syudad, apuro pasdek amin nga aglawlaw na. Wan mama, dito'y nalamiis ti aglawlaw. Saan akas iti syudad ang nagpudot. Magustom ka di dito'y iha? Wan mama, pudno ti kunayo a presko dito'y. Awan polusyon. Ay, masigurado ka sumaya at to ti kasasaad mo dito'y. Wan mama, ijay syudad, asidag ti balay tayo iti palengke. Ngalawmaw, kan kanayon ti umur ti lugan. Naaso. Ha? Nagpintason a babae day taadda di tagay ti dakkel a balay? Ay, mabainak matan nga umunag. Ay, timalyawan tinapintas a babae. Adda ka di masapol mo, manong. Kuha ma'am. Imbaga ngamin ni Sir Ronnie, nga umayak itaabigat ditoy. Sika ka din ni Manong Arcadio. Ewan ma'am. Umunag ka iti inaladan, Manong. Imbaga ni Manong Ronnie ti may papankan ka. Agyaman ak ma'am. Manong Arcadio,
Ha? Di mo ka di kayat kagyan dito eh. Adda kwarto iti asidag ti garahe apagyanam. Kayat mo asawan? Maturugak ditoy, ma'am? Wan ko mamanong. Tapno adda ka duwami alalaki dito eh. Apay nga ikarkargam iti bagdag iti badom, anak. Kunang amin ni boss, nagyanak kano ijay, nanang. Para bantay, tawan kano kadwada alalaki. Saan ka nga ron nga ginawed? Saan, nanang? Apay ano umasidag ni boss kanyak? Apay nga ta mababainak, nanang. Kastala siguro taitalaang agkabalay kayo. Sa maysa, may maysam alalaki ijay. Idintaw tadwada a babae ijay. Apay ngay, ano jay may sa babae ti umasidag? Kat saan akas jay ti mariknak? Ay na, anak ko aya. Ha? Kas kalaubing agpaiso. Iso nga ibagada kurang-kurang ka. Apay kumakurang-kurang ay? Agsingsing pat kan agagagat kay jadakkel abalay Nagasat ka, tasika ti inala da akadwada ijay. Ay nanang, agsingsing pat kan agagatak, tapno didak sukatan. Ma'am, dito'y kadisirok ti kayo ti pangikabilak iti indayon mo? Wan man manong. Mayat dito'y tapresko. Mayat ti angin na. Pagiladan iti aldaw. Sige nga rod, ma'am. Mabitlang Taigalot ko ti talina iti agsin numbangir akayo. Agyaman manong. Ay, ma'am, madamag kuman gayam. Apay akay kayat mo dito'y away. Kaaduan ti taga-away. Kayat dati agpasyudad. Tado ka no ti trabaho, ijay. Kayat kumat ijay syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo mi. Ay, kayat yu asawan. Agbakasyon kayo laang dito'y, ma'am. Wen manong. Adda ngamin sakit ko. Kasapulak ti presko nga angin. Kan presko anat nateng kan prutas. Ha? Adda sakit yaw? Apa yan naglaat ka, manong? Kaasi kamat nga ron no adda sakit mo, ma'am? Saan ka di maagasan day taas sakit mo? Nabayag nga minan day to'y. Agas laangan timang bibiyag kanyak. Panawan siguro, tapno aginanaa. Kasla na patag tinagsaritaan nyo ka ni Arcadio iti sirok ti kayaw, ma'am. Idi imbagak nga da sakit ko. Kasla masiknan launay, manang. Oray kasla ubing nga agpampanunot. Nasingpet, kun nagagat saan ka day, ma'am? Para kanyak. Dagita a klase ti tao ti mapagtalkan. Saan da amang loko? Sa bagay, nukit kita kat nasayahat mo ti aramid na. No panagdalos, nasayahat mo ti panagdalos na. Kaslagong gunay, kan agsasao nga ubing ngam na singpat. Kastamat nga ro ti madlaw ko kan kuana. Saan mo't ama ko na akurang-kurang, talimpyo mo ti aramid na. Dagiti lang ang nakurang ti pan nakaawat na, timang dilaw iti kasi a klase ti tao. Madlaw ko? Kat ada pa nangi sakit mo ka ni Arcadio, ma'am! Apay ka di, ma'am. Anya ti mariknayaw? Maulawak. Tulungan na, tao mo nagtayjay sala. Sakruyin kayo langan, ma'am. Saanin manong, tulungan naglaan. Sige, salabayin kayo nga rudan. Mga numatumba kayo. Sige man, manong. Kasla matumbak. Inakagtugaw iyo nag. Sige, ma'am. Salabayin kayo. No diyo kaya tasakruyin kayo.
Sige, umunag tayo. Anya ka di tinapasamak, ma'am. Jay agas ko man manang. Sige, tainak mo't mangala iti danom. Ay, dinardaras ng tinapan mangala iti danom. Ay, inak mo talaan ti agas mo, ma'am. Nakitak ang nataranta ni Arcadio, idi na ulawak. Tinulungan na kadagos. Ma'am, atuhin ti danom. Ayan ti agas yaw. Ti agas, ma'am. Ay, daras manang. Ay, amangan mo niya ti mapasamak kan ni ma'am. Atoy ti agas. Agya man. Atoy mo ti danom, ma'am. Ay. Agya man. Sige, agidakan iti sofa. Tabantayan ka. Mabalin nakapanawan manong Arcadio. Ha? No makaturo ka, sumaya at tuntirik na. Nakitak ang nakalukat tigig tidakkel abalay. Ngam sisikarudan sa ti babae nga dayjay. Anya? Nakalukat ko nam? Nanang? Un nga raw, ngam ti pagsidda awak. Jay babae ang nakitak ijay. Apay ngagsinsin na labay dakin ni Kadyong akwasay. Anya? Uri asino adisin ti a babae. Di nalakid di kayat ti makisin na labay kini Kadyong. Nakitak nga raw, siksikutan pa'y ni Kadyong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae nanang? Saan ko ida nga inasidgan? Ang uray adayaw, madlaw ang nagpudaw. Ay, na yan. Umapalaksa. Diyak pa'y nakasalabay itinapudaw a babae. Mapan kay jaaway, iho. Ingka ikanda ading mo iti abastuna kan agas na. Makumi-kumakpay ngamin. Wan mama, isaganak lang tilugan ko. Sige, ikargam aminan ang mabalin mo nga ipanijay. Wan mama, sigurado ang maragsakan man ni Angie na makita na. Umayak kumamat. Nga masapol nga agatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwak a negosyante. Agkuyog tantoy ton maminsan mama. Wan, iho. Bigatak ton nga gawid, malam nga minan. Adamat imunag ako tiyay itidakkel abalay. Ay, kitaak man. Sumiripak man di tagay noan niya ti makitak di taulag. Na, tiyay nakitak akasinsin na labay idini Kadyong anapudaw a babae. At damanan sa bali akasinsin na labay na. Sino ti babae kanti kasinsin na labay na? Ay saus, sa balin sa daytoya na. Nakitam ka dahin ti ibagbagak anapudaw a babae asin na labay ni Kadyong. Saan pa'y nanang? Apay ka di? Ay saus, nakitak manun nga da sa bali anang salabay kankwana. Simangpit anak akutsay. Ay, padasak tuman ti mapanmayt. Barang agpasalabay mo't kanyak ti bagbagayo anapudaw a babae. Tapay ko maaber, ingkamot sa labayan. Depende. Ang mas daawak di takunam nga damanin mangsal salabay a sabali. At dakat kastan? Mas daawak man ijay. Apay akas jay. No jay nakitak alalaki itay. Langan at disente. Ngam no ni Kadyaw, kurang-kurang a tao. Agam sila labay na. Ipakita kini Kadyong akwasit adinak tupulos martapan, nanang. Apay, imbaga na kan ka, amartapan na ka. Saan na pang imbaga? Ngam imbagam ang nakitam asinalabay na ti babae. Kaya't nasawain, inartapan nak, no saan apasalabay kanyak ti babae. Apay amapan ka itidakkel abalay. Ay, imbag ano pastrakan da ka, kat kanayon anak karikap tigay alandaw. Kumusta ka natin ko? Nasingpat ka dimot lang ti inalak alalaki kadwayo ditoy? Nasingpat manong, nagagitpay. Amom ka di, idi naulawak. Nataranta ng tulong kanya. Sa anak nga rin nagkamali ang nangalakan ko na? Kasano ang nagkita kayo kini Manong Arcadio, Manong?
Ididamo ngay may kami kanimanang Elisa. Imay timulong ang nagdalos. Kunak atang danak. Angem ko na managtulong ka no ti taga-away. Kasta gaya manong. Maayayo akan ko na. Itaman pa yung ibagam nga dapa kay aywam alalaki ading ko. Ni manong man. Dakas ka di. Nasingpat ni Arcadio. Ay, nakitsinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Sino ti babae ijay dakkel abalay? Apay anakitak ti anak mo ani Kadyong ijay? Inalada ka duwaday jay. Kasla katulong kan gwardya sa kanaw. Gwardya? Anya nga iti gwardyaan na. Makagwardya ayamot ti kas iti anak mao. Tabay, anya ti problema iti anak kao. Nasingpat kan nagagat ti anak kao. Sabagay, datayo nga ina. Oray adda diferensya ti anak tayaw. Isakit tayo lata, ta anak tayo ka nga raw. Aywan, iso nga isakit mo lang tamat ti anak mo asadot kan balaw. Nasa ni Flora, nga inalada ka nun ni Kadyong akas hardinero kan gwardya ijay dakkel a balay. Anya? Kaya't da hardinero ti kasya a klase ti tao? Ay, si kalakuman tapno adda mo trabaho. Agswildo ka pa'y abinulang. Mapanak to man iti dakkel a balay. Ibagak asyak ti sumukat kini Kadyong akwasit. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw. Saan akas kini Kadyong akurang-kurang. Ket armek to ti ibagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Wow, nanakaw. Ipakitam analalaing ka ngem ni Kadyong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay o itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw nga ipapan ni Arcadio iti dakkel a balay. Nakita na ni Angie iti asidag ti gate. Nakayawan da ito'y, kat mabain nga umunag. Nakita nga ron da ito'y ti balasang, kat pinastrak na ti baro. Insingasing ni Angie nga ag-stay in ti baro. Tapno adda kadwa da alalaki iti dakkel a balay. Iti may sangal daw, naulaw ni Angie, kat nagpatulong ka ni Arcadio. Sinalabay nga ron ti baro ti balasang. Nakita mo't daytoy ni Nana Petra, kat adda simken, amadi nga atap na. Idi naamuan da, a hardinero gayam ni Arcadio, iti dakkel a balay. Simken ti apal, kadagiti agina. Tinarigagayan daan ni Kuma Esteban, ti hardinero. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw, anak kaw. Saan akas kini Kadyong akurang-kurang? Ket armak to ti bagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Ay katuan na. Ipakitam analalaing ka ngem ni Kadyong. Iti anyaman nga gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel a balay? Daytay tati isa ganaak nanang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kin ni Arcadio. No kasano anakastrak iti dakkel a balay. Ta isumot ti aramidem.
Anya ka di dagita insangpet mo, Manong Arcadio? Presko a prutas kanat natang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo? Taiso ti isaganak aparakan ka, ma'am. Nagsingpet ka ket din, Manong Arcadio. Nangisangpet ka pa'y kadagita. Kayat ko nga main, asaan kan a maulaw pa'y? Ngamin, madanaganak idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay, Manong Arcadio. Aglading itaklakit di, no adadakas a mapasamakan ka, ma'am. Apay, ket dinakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idi nagulaw ka. Nalidayak, iso nga inyalaan ka kadagita, barang sumalunat ka. Agyaman ak unay kan ka, Manong Arcadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akas tamat ti panangipatag mo kanya. Napatag ka unay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito irwar ti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abos mo. Anya ka dito ibagam iti buskaw. Apay adamagam, tibus mo ti pangibagaak luko. Inakpay damagan kan ni ma'am, no kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pa'y. Una, no kaya't nakasarita tikas iti panagrupropam. Anya? Salbag ka akwasit ah. Makitam tulayang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamot a pagaramidan iti dakas tibus ko. Makitam mo ti saan mo anakit kita. Naa? Timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan iti bus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagan. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak, adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibaganakan ka. No anyaman ti ibagana, pastrakam tadengga. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutila ibagbaganakan ka. Saan ka ngagdanag, Manong Arcadio? Di nak mapagaramidan iti dakas, tadak diti unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga nga umunag. Sige, Manong Arcadio. Agurayak laeng dito'y salas. Umunag ka kanaon, puna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanyak. Apay ko maabos. Kaano ka pa ang nagbalin abos? Jainwang mula ang ti akin boskan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom, umunag kan, tapno makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taunag, ibagam nga agawid akon? Numalpas mo nga ibagat ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamom no agyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisikan tamagnak. Kasano ka di anak kastrak ni Kajang ijay dakkel abalay? Ay, jak amaw kaka. Saan ko na dinamag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ijay dakkel abalay. Saan kumat nga ibagbaga nga agnanayon? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Wala, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kas lang amin imposible. Akinayat da ni kayo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikot no kayat dati anak ko nga agtrabaho ka dakwada. Parikaut no di na amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirok ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat natang. Kasta ka di.
Gatgatangan na nga tadagita nga isang sangpet na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-itid da ka no kenkwana. Kay kayat mo't ni Ma'am Anjay ti presko a prutas. Kasta aya. Ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Anjay. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kayat mo asawan. Kanayon na sipsiputan ni Angie. Ay, uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Anjay. Kasta aya. Sige nga, Rod. Umawag ak tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay, mama. Adan samot kinasari tayo iti cellphone. Apay, akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla kanu asawa ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di, mama. At danadlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na amaay-ayo kano ka ni Arcadio. Kaslaman napatag-unay ni Arcadio kan kwa na? Ngam saan amabalhin, saan ka di? Di tayo ka di pabusuyan, no niya ti pagragsakan na, mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adataning tibiyag ti kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken italaan nakita arimanyag ti rupa na, mama. Numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay na itipay kasday a klase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka di ti maipaikukan ka, manong? Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrag kas hardinero yo? Hardinero? Adamot den hardinero ni manong? Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito, ma'am? Kwasit Akajong? Saan mat akwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaobing agsasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagrebangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsarita kan ka. Adakan ka, manong. Narigat mat na ibagak asaan. Agyaman ak, miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargan ko, ana. Iso ama panak tumanin. Sino ka di tinakita ka ng salabay kunkwana? Kunada mait, anabiit ka no anapantikabsat na ijay. Amang ano tikabsat na tinakita manang salabay kan kwa na, nanang? Disentimot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw ka nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak day ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kat agawa am nga ruda anak kau. Nay, nagpipintas dagiti masitas nga inas asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni ma'am iti sabaw. Nang runa to'y Rose. Iso nga dun ti sabong na, manang. Adadamagat. Sikreto tala ang adwa da ito'y. Arcadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Saanak amay ka rin, manang? Makitak lang ang naragsak ni ma'am, umanayon kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa, ti panangasikasom kan kuhana? Ay, saan mong ibagbaga Takababain, manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan, manang? Saanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, no maamuan na tirignak kankwana. Ma'am, ada ibagak
Ngam saan mo kumaakaguran, Arkadio? Apay ko maakagurak, ket awan mat basol na kanyak, manang. Di na magkungamin no napatig ka kinkwana. Kinunana, nga aramidan na ti amin, tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day tamanang. Napatagmat ni Arkadio kanyak. Awan pa'y lalaki anak karit na ak itikas jay apanangipatag. Kaya't mo asawan, agpada kayo iti marikrik na. Nalabit, uray saan na nga ibaga apatpat ganak. Mariknak kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga? Takunana, asaan ka no amay karikon ka, ma'am? Sa bali ti panirigak iti biyag. Timang pili iti ayatan. Saan ang maibasari iti adal? Kasasaad kan kinabaknang. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasjay, ma'am? Kaya't ko ang naragsak ni Arkadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyag, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo anangag ko. Anya? Arkadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga, Anya ka di dayjay, manang. Imbaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta na pudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di dayta, manang. Uy, padasap nga ipalapal ti ayat ko. Barang no maisalat. Amumot asawon dayta niya. Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingpot ka ngamin ka now. Mabainak mat ngamin, manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban, ken ni ma'am. Oh, kayat mo ka di ang maunaan na ka. Ay, jak laki di palubos. Aday dyan nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Nya kumangay ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumiy-kumak kadagiti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kalakumadita takkamatangkan. No detag ka matigagaram. Ay, agawid ka. Ilukat mo kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa, no kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidag. Lukatam kunak nay. Inapay damagan ni Ma'am, no kayat nakapaunagan. No paunagan naklang ni Angie, makita makaraman ka kanya. Ma'am, adda di tarwar ni Esteban, saan ko apinastrok? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam nasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas iti unag, taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Taynak ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insang putan ni Arkadio ni Angie iti agduduma a prutas, kanat nateng.
Narik na ti balasang, ti panang ipatagkan kwa na ti baro. Naibaga na pa'y kan ni Elisa, akayat na anaragsak ti baro. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abiyag. Iti may sang aldaw, napan ni Esteban iti dakkel a balay. Kayat na nga isu ti agbalin a hardinero. Ngem saan a pinatgan ni Angie. Nagsubli iti sabaling aldaw, tapanggap ng armen ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas a napaulwan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas dita, inak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban ang nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Tainak ibaga. Ay, Manong Arcadio, paunagam man laangan. Tadanggak no anya ti ibaga na. Amangan no adda sa bali agagara na. Panggap na kan sa matapagdatunan, ma'am. Sa anak apaisagmak itikas kan kwa na apres ko launay. Kasla naturay no agsasao. Talaga naturay, ma'am. Awan ipirpirit na. Umunag kan. Kurak tumat kan ka. Inton kwan pinaramanan kan tapno agnakam ka. Sigo din nga danakam ko. Nagangot ka pa'y. Agat arak ka. Kasto iti malalaki. Uminom mo't basit ah. Sana kasken ka nga awan amom. Day talag singlot ti paglaingam. Paglaingan ayamat ti uminom iti arak. Pagdaksan ko nama. Agtal na ka. Limpyo ka ayamat. Kat saan kamit nga umininom iti arak? Limpyo akmat. Saan akmat asadot? Tisadot, tisaan alimpyaw. Dita ka man laingan. Tanuyat nagtibos mo tinasamit awen na. Asawa agtaon. Anya ka diti gagara, Manong? Kayat ko kumangayab-rasa tinaisang sangayan na marikriknak para ken ka, miss. Anya ka di dayta, Manong? Ay ayaten ka unay, miss. Numabalin la ko maapurusek ti bitwen, taubunak nga ikwintas ken ka. Inaramid kon. Kayat ko nga ibaga itatana sa papay. Lipate mo dayta marikriknam. Kayat ko amamuan no apay, miss. Umuna, maiparit kanyak ti makaangot iti arak. Naingal ka, gapu iti arak. May kadwa, awan panagayat ko kan ka. Italang ngay minumak, miss. Ikarik, sana na maulit. Ikanak kumapay iti may sagundaway. Lading itak, ngam addan ay ayatak. Ay, apay analpay day ta abagam. Anyo tinapasamak. Agtal na ka. Saan ka akasarsarita? Agpalukat ka itigait. Kaskalaan niya nga agmandar. Itata kasarsarita ka. Kunamlanuan niya ka. Di ka man. Napudot ti ulok. Apay ang napudot. Ay, agawid ka. Tayong kaagdigaws. Sa anak amang rabrabak. Amamayamot ti mang rabak. Mangloko ata iso. Sasawam. Kwasit. Dita ka man langan. Naggapukan samot iti dakkel a balay. Anya nga iti mayat a madamag. Binasted nakmat ti sinalbag a babae nanang. Ada kanon ay ayatan na. Tamo na pa'y matagpakipot. Kano ti lamang salsalabay kan ko na. Sino nga tati kunana nga ayatan na? Kasano pa'y amaatiw ko na dya akwasit? Amangan no subsubukan na kalaang ti babae. Kasta nga tananang. Di nakayat ka no ti tao nga agat arak kan sigarilyo. Day tati bagbagakan ka. Ama di ti sigarilyo kan arak. Saan mo't nga rod amabalin nga ikatak nanang? Ma'am, apay analpay ti abagan ni Esteban. Kun, apay nga agpupudot ang nagawid. Binasted ko adagos. Tapno di na ituloy ti panggap na kanya. Agyaman ak no binastad mo, ma'am. No ko mamaikariakan ka.
Siya kumati mangaramkan ka. Napudno ka kadi iti ibagbagang? Iti amin na pusok, ma'am. Ay-ayatan ka. Gaputa sa anak amay kare. Italimang kulatan iti kaunggak ti amin. Adda kalintagan ti tunggal may sangagragsak. Baknang man wano saan. Di adal man wano saan. Maikariak ka di kan ka, ma'am. Amo ti apaw, ti kinapudnaw, ti panagayat ko kan ka. Da kayo samot ka ni Arcadio, ma'am. Pudno day tamanang. Ay, awan nga tatubang iti relasyon nyo ka ni Arcadio, ma'am. Iparit da ka di ti pagragsakak, manang. Isulaang tinakarik na ak iti kastoy. Kan may sa, kayat ko anaragsak ni Arcadio. Nanapudno kanya, ayatan nak nga uray amuna ti kasasaad ko. Ay, panagkunakat napudnukan ka ni Arcadio, ma'am. Kat no talaga napudno, kidawak nga kalay sa kamin. Ay, sus! Kalay sa adagos, ma'am. Ingam, kasanon nga no saan ang nakasagana ni Arcadio? Dakkel ti urnong ko iti bangko, manang. Jakmat lama itugot no anyaman ti mapasama kanya. Nagawid ka matbarog. Nalpas mo ka din ti trabaho. Unanang, nagawidak. Takayat ko nga ipakaamukan ka. Akayan ayat ko ni Angie. Di nakmanrabakan, anak. Kasano ko maakayan ayat mo ti amaw. Uray siya nga ron, nanang. Diyak ninamnama amakayan ayat ko ni Angie. Ngam, pudno ti bagbagak, nanang. Kasla imposible. Inayat na ka ti balasang nga amaw. Nanang. Ket, isaganaak ti usaran mi nga agkalaysa. Imbaga, no kayat da ka dagiti pamilya na. Marigrigat tayo, idinto tabak nang da. Ni mat Angie ti asawaag. Saan mat ati pamilya na? Ti magasto ita ti parikot barok. Amangan no agsapul ti pamilya na iti ingran ti akasar. Pangalaan tagay anak ko. Kumusta kayo, ating ko? Imbag tayo may kamanong. Adda na patag nga iba nga. Anya da ita, ating ko? Da kamin kin ni Arcadio, manong. Sapay ko mata maawatan da. Agayan ayat kamin. Amuna ka din ti kasasad mo. Wen manong, imbaga. Kahit kung nga ibaga, adi ka ko mamasaksaktan. No agbabawin tuman ni Arcadio. Awatak no anyaman ti ibunga na manong. Ngam saan laang nga ayat ti mariknak ni Arcadio. No di kat asi. Asi? Anyat kahit mo sawan. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abihang. Kayat ko anaragsak ni Arcadio, manong. Anya, ipulang ti bukod mo, abiyag? Anya ka din ti sasawam, ading ko? Amukon nga dataning ti biyag ko, manong. Inawat kon ti amin. Kahit ka kasarita, Arcadio, napatag ti pagsaritaan ta. Sir, maipapan ka di iti anya ti pagsaritaan ta. Maipapan ka da kayo ka ni Angie. Impod no ti kabsat ko. Sir? Ngam, agurnungak pa'y para iti kalay sa may. Kidawa ka di mo saksaktan tarik na nawen. Amumatan ti kasasad ti kabsat ko. Sir? Nangruna no saktan to tirik na na. Amangan no, di na madanon ti pat-tapat ta ti doktor at aning na. Sir? Amok ngayon pudnunan. Iso akid dawag adi mo saksaktan tirik na nawen. Iti kasta kasasad na.
Masapul nga rod ang naragsak, itinabat-bati pa yung aldaw na itilubong. Agayan ay atandaan chikan Arcadio, mama. Napudno nga tamat laday tang Arcadio. Di na nga tasaktan, wano sa iran tirik na tikabsat mo. Kinasaritak, mama. Madlaw ko napudno, met. Masigurado ka di nasaktan tirik na ni Angie. Anya nga iti ko na ni Arcadio. Agurnong ka no, para iti kalaysada. Nulakat na pudno ako nam. Uray datan ti makaamo iti magastos iti kasarda. Uwe na, mama. Iti kasta, daytan ti regalo ta. Noan niya ti kunada, awagak ti wedding planner. Taiso ti makaamo amang iset iti amin. Kapinanom ka di ti akin balay di tadakkel a balay basang. Katulong aklaang, nana. Apay ka, day. Di na magkulaang tada ka ngamin di tadakkel a balay. Kunak no partida ti akin balay. Madamag ko man, nana. Kaslang amin kaing ingas yun ni Esteban. Kapinanuyo ka, day, nana. Anak kaw ni Esteban. Amamom ka day ti anak kaw. Imay ngamin dito, nana. Nakisarita kan ni ma'am. Wan, imay dito. Kayat na ti sumrekmet a hardineraw. Nalalaing ani Esteban, talimpyo ataaw. Saan akas kinikadyo nga da kurkurang na? Awan kurkurang ni Arcadio, nana. No ada kurkurang na, di saan kumakinayat ni Ma'am Anjay? No kinayat na nga innala akas hardineraw. Apay adi na kinayat ti anak kaw, kat nalaing mag? Kabaulan ngamin ni Arcadio ti trabaho, nana. No makaurnungak iti pagkalaysata. Agkalaysatan, Angie? Nga oray mabalo ka, Adagos? Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan kuma ati mapasamak tao ti panunutan ta? No di kat ti agdama. Rumbang kumaan naragsak ta. Kat na naman ta ti sam-8 ti ayan-ayat ta. Mayatak ngagkalaysata. Ngam numadanon ti oras ko. Ikarim asaan ka unay nga agladingit. Saan amaliklikan ti agladingit? No mapukaw ti may sangay ayatan. Ngam, saan mat amabalin atub ngaran ti pagayatan ti apaw? Kasapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita abanag. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan ket at ti pagayatan tayo? Isungarod nga imbagak at ti agdama ti panunutan ta. Saan ket at tinaliday taw a mapasamak. Adi pa'y nadanaw. Hello, Mama. Kumusta kayong dita? Okay, kabila ang iha. Makumikom lang tayo iti negosyo. Naibaga ka din ni Manong ti may papankin ni Arcadio, Mama? Wan iha. Basta pagragsakam, awan parikot. Kayat mo ka din nga awagak ti wedding planner? Ado ti gagayam ko no maipapan iti kastabanag. Da kayo ti makaam mo, Mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yu kin ni Manong. Ipaay mi amin a pagragsakam, iha. Regalo mi ka ni Manong mo amin a magastos iti kasaryo. Agpaiso, Mama. Agyaman na kunay kada kayo. Kasta ti panangipatagmikan ka, iha. Agyaman na kunay, Mama. Arcadio, among ka di ti regalo da Mama ken Manong iti kasarta? Ha? Regalo kunam? Saan pa nakaurnong iti aramatan ta? Da Mama ken Manong ti makaamo iti amin. Agsaganatan ta agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Ha? Saan ka di akababain? Adamanong mo ken mamam ti makaamo iti amin? Anya ko mati pagbainam, kat saan mo mat akinid daw. Disnudo damat anangi pa ay. Agsagana takit din, tamapantayon to iti syudad, para iti maisagana akawas, kan ti papeles para iti kasarta. Kababain da ito'y Angie?
Isudakit din ti aggasto? Saan ka ngagbabain? Tay ko nakon, saan mo akinig daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Ngam, da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay o itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inarm ni Esteban ni Angie, ngam pinaayadagos ti balasang. Nagamakmat ni Arcadio, iso nga inturturod na nga inarm ni Angie. Sinungbatan mat nga rod ni Angie, ti baro. Idi naamuan daro ni kanana Isabel ti amin. Dida nagkadkad, tadida kayata amasair tirik na ti balasang. Disnudo dagiti agina, nga isuda ti makaamu iti magasto, para iti kasar. Akas regalo da, kadagiti dua. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kababain da ito'y Angie. Isudakit din ti aggastaw? Saan ka ngagbabain, Arcadio? Tay ko nakon, saan mo akinid daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Angam, da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Mabalin ka di mat apaayam ti may sa regalo? Kunada regalo da kano kadata. Awan makunak iti pamilyayo, Angie. Nasayaat kayo unay. Isu siguro, abinbindisyonan na kayo ti apaw. Gapo iti kinasayaat yo. Uray si kamat, Arcadio. Nasayaat ka. Iso asika ti pinilit nga inayat. Kayat mo kaday, taintag pasyar ijay balay may, hane? Kayat nakadi nga ipasyar ijay balay yo, hane? Basit laang ti balay may? San akas dito'y balay yo adakkel? Uray basit ti balay. No nasaya at lakit di at tao ti agnaan. Uray dakkel, no managdakdakas ti agnaan. Kayat ko pa'y laang matadya basit. Ala, intang arudan. Nagpaala kan ni nanang itinalom apapaya kan guyabano. Ay, dagiti paboritok dagiti yani. O sige, intang arudan iji balayo. Sige, awisan tamat ni Manang Elisa. Ay, agyaman ak no umayak mat. Hey, kunaklakit din no ta kayo laang. Tapno makita mat ati basit abalay may. Asidaglaang mat ditoy. Inak mat mangan itinaloom apapaya kan guyabano Ay, imbag mata nakaumay kayo dito'y nano mo apagtangan may, ma'am. Di da ko maawagan iti ma'am nanang Angie Latan. Imbag man ta kinayat mo ti anak ko, Angie. Nasingpet kan nagagat ti anak yun, nanang. Saan ko apagbabaw yan ti pan nakirelasyon ko kenkwana. Ay, agyaman akmat no kasta balasang kao. Ti ammo may katsan kami amay karikada kayo. Napanglaw kami laang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos, nanang. Ay na, nagsaya at kalakit din balasang kao.
Kasta ko maamin ababak nang. Husto laang tinagan mo. Anjay. Kas kala anghel. Nagsingpot ka ngamen. Una yan, nanang. Ay, intayon to iti syudad, nanang. Intayo mga la iti papeles mi kin ni Arcadio para iti kalay sami. Ay, awan pa'y matiurnong ni Arcadio para iti kalay sayaw. Damamakan manong ko ti makaamo iti amin, nanang. Imbagman, takinayat jay amo ni Kajaw ti may ijay balayaw. Ay nasingpot na talaga ti agbalin a manugang kaw. Saan akas kadagiti daduma di ta amata pobre ken na uyaw. Ha? Husto ka day tinangag kaw. Agbalin a manugang kunamsamag. Wen kaka, dandanin ti kalaysada. Isagsaga na dangarudan. Agtagtagainop ka at ngatal daw. Kasano kumaakayat dati anak mo kas jay ma? Anya kas jay ma ti kayat mo asawan. Binasted nanto pa'y tilimpyo nga anak ko. Jay tulakot anak maun. Binasted na gayam ti anak mo. Malas nga ron ti anak mo ano kasta. Ang pudnaw ti bagbaga. Pudno nga tati imbaga ni Flora, nga agayan ayat kanundaan di kan Kajaw. Mamat pa, ti ka matitibag, baga da bakit? Di naktupay kayat, di tukid din kwasi ta Kajaw. Day tamat nga raw ti imbaga kin ni Flora. Apa nagsaritaan nyo ti may papaniti day babae, nanang? Nakitak nga main ang nagkuyog daan napan ijay balay da Kajaw. Anya? Napan ni Angie ijay balay da Kajaw? Un nga raw. Nakitak akadwa da jay katulong ni Anjay. Sinalbag. Agpay sunsakit di Apay ngay anapan da balay da Kajong? Saan nga ta anapan dalaang nagpasyar? Pinayaban ka, kapsat. Tatingamin singasing ko kat ijay syudad ti pakaangayan ti kasar kan reception. Sikala ta, madam. Ngam adam baboy kaw. Paparte tayo mat ditoy. Tapno adamat maangay apadaya ditoy lugar may. Di na kon awagan iti madam. Agabalayan tanton. Abalayan laang ti awag tay ti tunggal maysa. Day tamot laang ti turong na. Sikalat ta abalayan. Wen aabalayan. Kat kasano nga rod, numalpas ti reception iti syudad. Umay tayo matlaang ditoy. Wana balayan. Ada ngamin baboy ko. Day giant ti paparti ditoy. Adalatakan ka abalayan. Tapno di saan ang makasurot iti syudad. Dito'y dan ang makidaya. Wana balayan. Ado ngamin ti kakabagyak asaan ang makapan di syudad. Imbag ta nasabat ka ditoy, Petra. Anya ka diti pagsayaatan na. Adda ka di mayat nga padamag mal. Awisan kayo ko mga umay tumakidaya. Inton pit sa bainte da ito'y abulan. Makidaya? Anya ka di nga okasyon? Agkalay sa ti anak ko ka ni Anjay, kaka. Kalpasan ti kalay sa kan reception ni Jay syudad. Dito'y mat ti sumaruno a pagpadayaan. Anya? Pudno ka day nga agkalay sa ti anak mo? Kinayat ni Anjay ti anak mo? Anya ka di tinakaskas daaw no nagkalay sa ti anak ko ka ni Anjay. Kasla imposible nga may nga ayatan ni Anjay ti anak mo. Uray kas jay laang ti anak ko. Nagagat ka na singpat. Awan pa'y bisyo ti anak ko. Hanggang uray no kasta. Awisan ka iti ibagbagak apadaya. Sapay ko mata dumaray kayaw. Dumaray ka kadimat, inton agpadayada ka diyong kalpasan ti kalaysada. Inakmat makidaya, ngam sa anak nagpadlaw. Naklaang mangan. Na-akseptar mo ka din nga inatiw na ka ni Kajong.
hanya ba ngay? Agkalay sa damatan. Awan mabalin ko. Ngam addan to aldaw na kanyak day di akwasit. Na, anya ka di ti plan-planwam nga ramitan. Jak payam mo. Ngam ipakita kini Kajong adinak payla inartapan. Iti anya awagas ti panangipanaknak mo analalaing ka ngam isaw? Day ti planwek, nanang. Ay naanak ko, lipato mo ta inawis na tamuti inana. Awan mo ti mariknak, agura na kadata. Madlaw anak karagragsak da Kajong kanti asawa na. Un nga rod, nanang. Anya nga tati adda kini Kajong nga awan kanyak. Apaya binastignak ni Anjay. Ay katisuda siguro at inaituding iti tunggal maysa. Sino nga tama tinaituding para kanyak? Ay, nagkasat kat day ta Kajong. Bus na, nagbalinkit din nga asawa na. Ay, kaano, kan kasanuak nga tamay, makaasawa. Ay, katamangan nupadang batla ang agtaltalo na, ti matumpongam. Saan nanang? Mangsapulak itikas kini Anjay. Anjay, ipanakal kumat kumaa. Ay, naanak ko, nagsaya atan ngay no makatumpong ka itikas kini Anjay. Bayat sano pagadalan ta ni Arcadio iti panagmaneho. Tapno inton amunan ti agmaneho. Igatangan ta iti taksi apagbiyahe na. Mayat nga agpaiso day ta, mama. Adan makuna apagsapulan na. Mayat a talaga. No kayat na ti mapanagpasyar di syudad, oray anya nga oras, mabalindalat na ti mapan. Padasan tayo kasarita, no kayat na. Adamat gayem ko di driving school lamang isurukan ko na. Imposible, adi na kayat, iho. Kasauta pa'y mat ate agasawa, mama. Pagsayaatan da nga agasawa da ito'y. Isu nga namnamaak nga umanugot da. Rimor ka din ni Arcadio iti silid da, manang? Wan, sir. Nakita ka na pandita harden. Kasjay na ngamin, sir. Masapang nga agdalos dita harden. Nabayag ka din? Wan, sir. Danda ni umunagdayjayan, Pasaray itimplaan na iti gatas ni ma'am. No kasi amalpas nga aglinis ijay. Iso tagtimpla iti gatas ni Angie? Imbaga ni Ma'am Anjay, asaan nan nga itimplaan yung agpilit mat ngamin ni Arcadio, sir? Nagasat nga rod ni Angie no kasta, tadungdungon ni Arcadio. Ay talaga, sir. Kasla ubing asikasuan ni Arcadio. Aglidayak. Tasan nga agpaut day ta relasyon. Wan nga rod, sir. Iso siguro nga ipaay amin ni Arcadio ti pagragsakan ni Ma'am Anjay. Nagsarita kayo kadikin ni Manong? Mayat ka kadi iti insingasing dakan ni mama? Sikat ti mangandangani. Sikat ti agadal. Saan kat asya? Kaya't kung adda akanayon iti sibay mo. Amangan no maulaw ka manen. Adamat ni Manang Elisa kadwa. Mayat nga agpaiso no amom tagmaneho. Mabalinta ti mapan iti kayat ta papanan. Sige, no day tati kayat mo, hanay. Si dada anak. No amom ton, adan ipasadam a taksi. Di mo ka di kayat, hani? Apaya ka na yun na makitak arumwar ti anak mo. Manipod nagasawa dan kini Anjay. Apaya di mo dinamagkankwa na kaka. Adayuak nga main. Pasaray makitak nga aglukan iti tricycle. Asidag kami nga main iti paradaan ti tricycle. Saan ko nga amaw, ta saan ko matadamdamagan ti pagnana iti inaldaw. Mas daawak man. Di namot kadwa ni Anjay no kasjay arumwar. Agmay may samag. Damagag to, no makapanak ijabalay da. Ibagamtuman mo't kanyak no apay? Apay ka di akasla ka na yun na sipsiputam ti anak kaw. Ngamjay anak mau, nakitak amakiin-inom kadagiti sanggar alalaki jay tsanggay. Nay, imbag ta nasabat ka anak kaw. Adda ka di bagam nanang?
dinamag ngamin kanyak ni Kapetra. No apay ka no akanayon ka rumrumwar. Saan yu idan nga italtalak, nanang? Agad adalak nga agmaneho. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Kasta ka di, anak. Ay imbagman. Ay, ada ka di inaramat mo, anagadal. Binayadan-dan, nanang. Isu nga impas ko, takababain mo't. Kat, amom ka din ti agmanehaw, anak. Nanang. Anda pa yung lisensya ka, kas driver? Nagbiitay na anak ko. Kaano lang, di pa nag-asawa yaw. Ita, amo maun ti agmanehaw. Nga rod, nanang. Ay na, di pa rin siya latamot ti adda kwarta kan koneksyon na. Awan ti imposible. Nagdaras ti amin. Nakagatang dapayin iti taksi a pagbiyahe. Ha? Nay, apa yung agbagbagwar ka? Ay, ipang ka ni di ospital. Marigatan na ka ni. Ang kapsota. Sige, taibagkat ka. Tamapanta iti ayan ti taksi nga iman manehok. Manang Elisa, umay ka man. Tayong kailog at tilugan. Sakroy ko ni Anjay. Ipantay di ospital. Bayan! Agdiritso aki dyan tilugan. Ani, patib karam ti pakinakam mo. Lumaban ka. Pero gusto yan, Ay, saan ka sumuko? Sige, saan ka ngagsaupay? Hello, asino da ito'y? Manong, ada kami ni Angie dito ospital. Anya? O sige, umay kami adagos dita ka ni mama. Sige, tanaka-dextrose ka naka-oxygen. Inakpay kitaan. Hawan ngamin signal ija unag, isuari muarak. O sige nga rod. Asino ka dito kinasaw iti cellphone, iho? Matartakan takamat. Ni Arcadio, mama. Adada ka na di ospital. Ay, Diyos ko, kumusta ka no ni Angie? Naka-dextrose ka, naka-oxygen ka na, mama. Intan di ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan, naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti kun ti Dr. Barok. Babaan iti resulta ti laboratory, aginaw kanu ni Anjay, iso anaulaw. Ay, kunaklakit din niya itayan. Ang kabaalan na nga ti agsikog. Napigsa ti pakinakam now, mama. Kabaalan na ka now. Ang mga numarigatan nga aganak. Deta nga rutim bagakan kwa na, mama. Oh, sige, tamapanak iti ayan na. Sige, mama. Tainak pa'y gumatang iti kayat na akanan. Adaawit ko, Barok. Ala, mapantan iti ayan na. Kumusta kan, iha? Pinagdanagnak iti husto. Apay ko maamadanagan kayo, mama. Kastigayam taginaw. Amom nga aginaw ka? Saan ko kung mga ibaga kada kayo? Tapno surprise. Naulawak mat ngamin. Nadili ti binulan ko. Eso nga amok, mama. Ay, pilya ka talaga. Kabaalam ka diti agsikog, iha. Kabailak, mama.
Masapul nga da ibatik akasukat ko. Noan yaman ti mapasama kanya. Saan ka kumangag sa iti kasta? Mama, uray saan tayo akayat? Di tayo kumapagladingitan dagiti na ito yang mapasama. Adanton apukok. Madanaganak. Ang mga numarigatan to ti kabsat mo into naganak. Bilibak mo't itikabsat ko, Mama. Amo na ngagpagganti biyag na. Ngam si tutured na nangawat. Iso nga rod ang madanaga na kiti mabalin na mapasamak, iho. Ura siya, Mama. Sigurado ang marigatan ngagsikog. Nang runa no madanon ti panaganak na. Adan to pa'y dagiti na salunat nga ganak. Marigatan da pa'y. Kasanon tulaangan ni Angie. Intun dumtang ti panagpas ngay na. Nakurang asyam abulan ti urayan tayo. Taginaw maten. Basapol apatib ka rin tayo ti pakinakam tayo. May papan iti dayto abanag. Dayta ti bilin ti kabsat mo, iho. Mabalin mo ka nun ti agawid, kuna ti doktor. Apay nga rin analiday ka. Kuna ngamin ti doktor, amasapol ka no ti anad, gapo iti kasasaad mo. Amin kayo lakit din, kat madanagan. Tuladin dak ka di. Gapo iti panagayat ko kada kayo. Kayat ko ang makaibati ak iti pakalaglagipan nyo kanya. Ha? Pang-aasim kumamot Tasaan ka ngagsao iti gasta? Saan tayo kumangagbalin ang managing bubukod? Noan niya ti mapasamak. Awatan tayo latan asi pupuso. Sapay kuma. Takaskan ka ti kinatib karti puspuso me. Ti panangawat ka dagiti paspasamak. Timang palagan itirik na. Ngam no saan mo nga awatan dagiti pasamak. Marigatan ka lakit di nga agad jas. Para kanyak, na isang sangayan ka. Si kalangarudan ti adda iti kasta kasasaad. Si kapay tinatibkar. Agsipod ta inawat ko ti mabalin ang mapasamak. Tano ag sa noongak iti suling agladingit. Ad-adda ang maidalita. Nay, si kamot gayam Flora. Na-ospital ka numot ti banugang mo. Naulaw, taginaw nga men. Nakapsot siguro ti bagina nga aginaw. Aginaw lang, ma-ospitalan. At dagayam sakit na. Hangam, dayawag kit diya, tauray adda sakit na. Kayat na pailang nga isarangat ti salon at na, para iti agbalen nga anak na. Adda sakit na. Imbag tadi na linapdan ti panagsikog na, no adagayam sakit na. Dayta ti pagkitam anasaya at nga asawa. Kayat na nga da ibati na iti asawa na, no adda man bilang mapasamak ken kuana. Ay, saan ka maawatan? Anya ti kayat mo asawag? Maawatam to, no mapasamak ti ibagbagak ang mapasamak. Ho! 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 San ka nagtaray, Anwang? Ay, nakigtot itilugan na nagsartang ka nagbusina. Pasensyakan, Manong Esteban. Nagtaray mo't ang tinwang mo, edi nagsardang tilugan ka. Si kaamit gayam dayta, sinalbag ka. Imbag ta di nakintaray tinwang ka. Oh, akin lugan dayta in manihom. Saan anaruam tinwang mo ang makangag iti busina tilugan? Iso nakigtaut. Amumon ti agmaniho? Nasursurok mo't Ay, papanam ka day. Apay nga ukod mo tinwang mo. Inak kumailugan ni nanang iti pasagad. Saan nga na makapag na? Ipan ko kumay di ospital. Ano ni nanang mo? Naigalis, ket natulid. Nadangran sa amot ti patong na. Sana makapag na. Sige, hintay di ayan ti madanon tilugan. Tulungan ta ni nanang mo, tay pantay di ospital. Agpaiso ka di.
Awan nga min kwartak apangarkilak iti tricycle. Ala, Intan, ang mga no adadakas pa ang mapasamak ka ni nanang mo. Sige nana, agsimpa kayo ni Tilugan, taipanda kayo di ospital. Itulod na kami ay Barawk. Ay imbagman, tayo may kadito ipakadanunan Tilugan. Amangan nga may numarigatan kayong aglugan iti pasagad. Nungay bigla nga agtaray tinuang amang iguyod iti pasagad. Ay, agyaman kami Barawk. Nagsaya at kagayam. Kasta ti rumbang kada tayong agkakaaruba, nana. Datayo ti agtitinulong. Kastan tumot ti aramidan mi Barawk. Nung amin daduma kat addama di agalad may. Nalaing kami nga umapal. Ay na, sorry Barawk. Numaminsan, awan na saya at ngait den ti apal, nana. Ti apal, kat pagsakitan na laang tinakam. Kanayon mo ti overtime mo ngagpasada iti taksay. Naladaw ka asimang pati iti rabi eh. Dakelan ti tiyan ni Anjay. Umadani pa iti kasangay na. Kabulanan na ngagpay so into no may abulan. Kasangay na pa'y gayam. Iso nga aggagawaak. Tapno isa ganaak ti panaganak kan kasangay na. Nabayag basit na saan nga imataki ti marikrik nana. Ngun nga rod manang. Sapay kuma. Tatuloy-tuloy akasta. Masapol amag na magna. Tapno mawatwat. Kat saan amarigatan nga aganak? Inak awisan. Takadwak amag na. Ay, itimpla pa iti gatas na. Maiparit mat ngamin kan kwa na ti kapay. Inayadan tala ang timag na. Kalpasan na. Agsubli tayo jay balay. Tainak manan agpasada. Kabailak timag na nga oray siya. Mabalin mo latta timapan agpasada. Diyak kayat nga agmay-may sa ka iti kalsada. Di tayo laam mo Ang mga nuagulaw ka. Kasanon no siksi ka. Unay lakit ti danag mun ay hani. Aywan gayam. Kayat ko ay unay-unay kan ka. Anya day tangay unay-unay mo ako nam, honey? Sapay ko ma. Tano kasano ti panagdungom kanya. Kasta ka kumamat iti agbalinto nga anak ta. Siyempre, honey. No kasano ti kinapatag mo kanyak. Kasta mo ti anak ta. Marigatan ak ngaminan. Kayat kun taginan na. Ti anak tanto ti pakalaglagi pa nyo kanyak. Iso ti ibatik akas lakasukat ko. Anya ka din day ta asasawam, hanay. Inton umay abulan ng ti kasangay ni Angie. Saan ka din nga isumuti imbaga ti doktor? Panaganak na mama? Wen iho. Agsagana tayo para iti kasangay kan panaganak na. Kasla double celebration na mama. Wen iho. Sorpresaan ta ni Angie. Celebration ti kasangay na kan ti panaganak na. Babaen sa mo ti anak na. Isumo ti resulta ti ultrasound. Day tamo ti imbagada iho. Babae ka ro ti apo ko. At ganto basit nga Angie tayo. Arkadio, agring ka. Nasakit ti tiyan ko. Nasakit ti tiyan mo, hanay? Ay, kasangay mo ita. Happy birthday, honey. Agyaman ako na, honey. Anay ko, mapanta ni hospital. Talaga nasakitan ti tiyan ko. Sige, tayo nakisagana tilugan. Sublian ka inton madamdama. Apaman amay sagana tilugan. Manang Elisa, pakisagana ti alaan mi di hospital. Dumayan! Agyaman nak. Hello. Sinapsapa mo timbawag Barok. Agpaluto ak pa iti sagana para iti kasangay ni Angie. Mama, adda iti libur room ni Anjay. Marigatan sa. Anya, agpas ngay iti kaaldawan ti kasangay na?
Awan nga ron, mama. Nasapa ang nagsakit ti tiyan na. Inyag ko adagos dito ospital. Dayjay libur raw. Sige, taumayok ni Tan. Iyawag ko di opisina saan nakasumrek. Sige, mama. Urayin da kayaw. O sige, bye. Di kay kumaagladingit. No, anyaman ti mapasama kanya, mama. Adan ton anak ko nga ibatik ka na kayo. Anya ka di day sasawa mo niya. Kaya kuntiagin na, mama. Iso ngayon ka gumag tinagsikog. Tapno adda ka sukat. Hindi ka kumagsawi ti kasta, Angie. Saan tayo kumapagladingitan ti mapasamak, mama? Diyo ka di kayat nga agina na ako. Ijay, awanin ti sakit kan ringat. Agas langan ti mangbibiyag kanya. Iha. Mama, medyo nabayagan iti delivery room ti asawak. Barok, agtugaw ka pa. Ada maulaw ka mangkitkita kan ka at tumakder kan tumugaw. Agnerbyusak matan. Hapay ngayon nabayagan. Ay. Iso ka ti daytan ti doktor, mama? Congratulations. Ah? Babae ti maladaga. Lading itek. Oh? Awan gasat ti ina. Anya? Anya? Ay na, nakaayayat na ubing ni Baby Angeline. Makapareho nga rod, mama. Barok, mapan kami ni Amerika. Saan mo ko maabaybayan ni Angeline? Kanayon da kanto nga ipawitan iti paragatas kan paradaya perna. No sa dino man ti ayan itan ni Angie. Nalabit ang maragsakan amang kitkita iti kinaragsak ti anak may, mama. Ayabam to ni abalayan di vacation house. Tapno ada kadwayo ang mga sikaso ka ni Angeline. Ma'am, kasanuak ngay muton. Agawid ak ka din. Saan, Elisa? Agyan kalata dito'y. Ipauit minto ti sweldom. Ay, agyaman ak, ma'am. Kunaklakit din no papanawon dakon. Masapul ang maasikaso na imbag ti apu ko ka ni Angeline. Tapno jak makabasol iti anak ko. Gapaw, iti naindaklan a panagayat na. Kinaykayat na tinangtad iti kasukat na. Uray amuna, nga agpagad ti salunat na nga agsikaw. No sa dino man ti ayan na ita. Ipasiguradok anasaya at ti masakbayan ti imbati na kadatayo nga anak na. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.